En dan wil ik je de maaltijd wijzen wat je gezond is, schmeckt schön en dat is hartstikke gemerkt. Ik eet dit meest iedere dag, en wat zo weit, zijn ik nog ganz tevreden. Gewöhnlich wil ik dit jeden Abend temperieren en dat drehe ik me dan für einen Monat. Dat besteht von viel Hühnergrad, Chia, Flachs en gedriede Preiselbeer. Ik neem een grote Tupperware denk, dus schaal ik eerst alle drie aan. Dan moet ik dat einmal goed abmixen. En dan dek ik die gedriede vruchten nog bij. Ik eet gewöhnlich nicht erst Clock 12, so das erste Smars kijk ik Butter. En schaal ik een 3/4 Köffel van zo'n angemischte Hühnergrad. En dan denk wat ik heb tote dagsel. En dan doe ik nog allerhand onder erbij wat allemaal die was. Eigenlijk angefrorene vrucht, een beetje cinnamon en dan nog een theelepel Kakaopulver. En dan gooi ik mijn heute Butter erin aan. Maar het is abwechselnd gediend, da theelepel nicht verbessert. Dan dagsel ik dat alle toe, zat dat mijn eetstink aan en dan zijn ik goed voor den dag. Wenn mir bei der Arbeit dann nicht hungert, dann nehme ich mein Ethik-Stink und dann ete ich bei uns beim Schaffen. Nicht wirklich. Kauft das nicht tief, sonst hat ja auf eine große Mess. Gewöhnlich fällt mir das ab, was unkas, und dann brauche ich bis 2 Multiten im Tag eten. Ik ben Dr. Appel, en wenn je meer dan 6 video's van zijn, dan sure je subscriben dan. Je worden echt mijn mietjes hoe we het hier opeten. So good. Stil een beetje.